gikuo kiawe. Mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ugite ni kimako gikinene na kuga na kwithikira mwana nja ya mututigi Gavana Bomet Isaac Ruto Murithi Ngwega Ronia Rais Dennis Itumbi na bangi baba ingeni batumite ntumirichio. Uria wa Minister Kagita ka thirikari ya Mwai Kibaki David Muiraria nethwire ntuku enarua mathaene jatha mugwanja. David Muiraria arwaga na murimo jwa cancer mendende. Anto Kathomba ibaombete kurikana uturo bwa Muiraria njira mwanya. Kinya kire bunge ya kaunti ya Meru, Gavana Munya na ureria anto kurungama kurikana uturo bwa mbunge wa Karaja wa North Imenti. Waheshimiwa wabunge wa gatuzi la Meru, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, kabla ya kupeana hotuba hii, ningetaka tuchukue dakika moja tusimame kwa makumbusho ya Mheshimiwa David Muiraria ambaye alikuwa waziri na mbunge wa Imenti North ambaye ameaga dunia asubuhi ya leo. Na kinya aturi ba tauni ya Meru ibaritere miario mwanya yegie mutongeria ojo gututiga. Kambi kirambirambi kwa kuma kre former Minister of Finance tawe David Muiraria tusunikete muno nonto bwa gwita kwa David Muiraria na tuko tutokiri muntu munene muno ndene thirikari yetu. North Neo constituency ire rungamirine Mheshimiwa David Muiraria na itutaukiri muno tore North Imenti nonto Mheshimiwa Muiraria ngugire aritete aja ne nyingi muno na rira ithangu gindirira kwa gwatene kunthe nyanere ikarent bure kwa turiuga pole ge family yawe pole kire antu ba North Imenti kire ashore bawe na tigete kianya ikinene bwama beta wa kirugi onto mukindia ndari mubunge wa Central Imenti nyake mingi ingo bitarambira shaka kire family na ashore ba Mheshimiwa David Muiraria itarera wirikira nonto bagwita kwa mwendo wao uninde chama nyonjori ncheke Paulo Ntoringia nega ngwa pole kwa nje Muiraria nonto mukuru ni muntu rende tantu na ni muntu turatora ni kenwe njorine negita ronde Meru are Minister na kinya kwa mujumba kwa bela no totora me kuliungania na mukuru te vitina tarozani anto na te atari vitina na atari mwanonda kano mwongo na kinyogera Muiraria nteto chia vitina atekienda na kinya kire mitandao ya internet atongeria mwanya ibaritete ntomeri chiao cha kurikana nchamba eje Kimeru David Muiraria. Mama bwega nchamba Muiraria na murungura weke arekaga atheru bawe. Eston Gitonga nteto chiawero. Ntuita na mbele ni ati David Muiraria ari minister wa kigina kuma mwaka 2023 kire thirikari ya Mwai Kibaki na ucheveria mwaka ni 2023 ku nyuma ya kuringanithwa na nkukumo ya Aglo Leasing. Mututigi arari ari gukana nditango mugwanja kirigana riu ria Aglo Leasing na ni aragamba ari sibitari na koti ya Milimani ni athimirite gikaro kiao sibitari ni ya Karen na aria Muiraria aramamitwe sibitari iu. Reforms in KRA which include reducing customs red tape, modernizing customs techniques and harmonizing trade procedures. Mututigi David Muiraria ciarirwe tariki 3 mweri wa Septemba mwaka 1938 amwe na kwithirwa ari musiasa ni akuririkanwa na baingi ta musore wa ndene wa uria wari mutongeria wa Nthiguru Mwai Kibaki na kinyari muthomi wa mathabu na muno mutaramu wa utari. Muiraria athomete sukuru ya sekondari ya Kaga Boys amwe na sukuru ya sekondari ya Alliance mbele ya gwita Nthiguru ya Uganda kiri University ya Makerere aria onire ndigiri ya mbere kiri utari mwaka 1962.
Muiraria nendereire na mathomo mwaka jwa 1966 kiri University ya Utari ya Calcutta nthigurune India. Na ari mubunge wa Imenti North gatigati ka mwaka jwa 1992 mwaka jwa 1997 na kiri kibindi kingi gatigati ka mwaka jwa 2002 mwaka jwa 2007 gatigati ka mwaka jwa 2002 na 2006 ari minista wa kigina kiri utongeria wa Mwai Kibaki na mieri mitare mwaka jwa 2007 ari waziri wa mantu jaraja tuthirukite norirwe biuria kiriwe kuthuganirwa kwa thirikari kiri gikuo kia antu babaingi bawagala igita riria ari minista wa kigina igamba ria mbesa cia milioni kura gukurukira Anglo Leasing kumburwa na aringanithwa nene na untu bubu ni igamba umbete kwithirwa ari nario kwa kagita gaka nene no gima bwawe bweta na mbere kuthuka ni untu bwogima bwawe atombire gukinya koti gwita na mbere na igamba riu agita jama inge ithirwa kilazo sibitari ya Karen. Murungu ni amwike araekaga theru bawe. Nikiripoti ya Weru TV mbeta Maureen Kinya Kirimi. Gavana wa Meru Peter Munya muthenya jwa narwa ni aritire gikaro kia mbunge ya kaunti kiri rwaria rwawe rwa kaunti rwa muthia mbere ya kithurano kinene. Kirwaria rwa Gavana Munya na tariritie uriti nguge bwawe kwa kagita kamiaka irethirite ari gavana wa kaunti ya Meru Edwin Gitonga na Ndeto Nkuruki. Akiarekire gikaro kia mbunge ya kaunti ya Meru na arakwira Meru ngugira thirikari ya kaunti ithiritwe ikirita ndene ya mwaka jumwe. Gavana Peter Munya na ugite ati kuma kamiura nikio gitumia kwithura gutina roje ntere mwanya cia kaunti iji. Ariuga thirikari yao ni ithiritwe ikithithiora kumbeka gutigira antu bakona roje indi kura kwa mbura ikuthotho ikirigire kinene kiri nteto yu. Munya netete na mbere kuga ati sibitari imwe ikethura ite cia mariru ngura thirikari yawe kenda gutigira mtu onthe akethura akirigitwa. Siku ya leo ninatangaza kuwa vituo vyote vya zahanati ya madispensaries vitatoa huduma zao bure na hakuna malipo yanapaswa kutozwa wananchi kabla ya maabara. Inaamrisha maafisa husika katika idara ya afya kutekeleza amri hii mara moja. Ariuga ati thirikari ya kaunti ni ithiritwe ikienda kuthithia stima kiri miuro irio indi ariuga gintu gia kirigirite mantu ja kuthaja karikane rwangirwa mainya kiri thirikari nene rwaro ithirite utekunengera kambuni cia kuithia mainya baruga cia kubetikire kuithia stima ja nthigurune no rite rwangirwa rwithira rugika mitaratara ya gutigira thirikari ya kaunti ya Meru kwambira kuithia stima iji. Gatuzi letu limejaliwa na uwezo wa kusalisha umeme wa kiwango cha kibiashara kwa kutumia mito yetu. Serikali yangu imeweza kuafikiana na kampuni ya India kuunda sehemu sita ambazo zitatoa jumla ya megawati 16. Waheshimiwa, changamoto inayo yakumba haya yote ni kucheleweshwa na wizara husika ya kawi kutoa kibali cha mwisho kwa wawekezaji. Hivyo basi naomba wizara husika kupitisha maombi mbalimbali yaliyowasilishwa ili shughuli hii iweze kung'oa nanga. Reirera muthia mbere ithurano ria Gavana Munya kwithwa akiare gikaro kia mbunge ya kaunti kiri mantu jagia witi na mbere bo kaunti. Nerita na mbere kinya kuga ati na gwitikia kethwa gitaro kairi kende ithurwa agita na mbere kuthirikire mirandi irambiritie. Nkiripotera Weru TV mbitagwo Edwin Gitonga. MCAs barutia ruregani na Gavana Munya ba kaunti ya Meru muno barani ba Jubilee kire gikaro kia mbunge arangavana wa kwaragia kaunti ne baumarukire bunge ne bakiringa matuma kumeneria harwaria rongavana. Kirika riri kumwanana na ria mbunge nene ria mwaka muthiru MCA papa baumarukire mbunge ne na gituma bakiuga ne morongoja wa kuga nyumene ya bunge bau ba ward ni bandamanire mushine jwa Mutindwa. Edwin Gitonga na kutumenyithia Nkuruki. County unless corruption issues. Ikwethera kwena ngasa ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru nyuma ya jumbe bamwe kumara gikaraone kira yokari kia Gavana Munya kwera Meru ngugira thirikari ithiritwe kibaitira
ajumbe baibo marere munyethero akiuga thirikari ao nithiritwe gitango gia kung'ana batongero tene murungamiro ndia botho guchiwest ne okora ajumbe babaruga bagitumia yo kumara ni kona ne muthoro jwao na raba kuga ati munya kethero akiairia Meru na bona batethero bagitikiria amantu jo ndoto jo tathithitwe mbeche wichi arirwe ugetakire cons wotikia igembe kujuri roje bore na nyatigania background ine gutebuna ni urongo borea governor kwa yari assembly kenda tumara tukuigwa ugora barabara cha Meru county thithitwe wodi ni mochi yakwa pogeta ko rigara area imwe ni onto barabara ni ndoku machinzira county egorere chionde ichi athukire thaito kwaria gutega machine ya county gwitangugi kweregerete agatwira mbeca ing'ana atumirite o mwaka kire maendeleo no kira kiandoria narua eja aria ka atonyete ofisine narua atekwenda gutwira ningugire kwa itete ni akewi na ethiri kwa muthoro jwa kwa jo munene ni ona nkweregerete ja mheshimiwa kana mubunge wa Meru county kumenya bariuga ati thirikari ya county ne thitwe gitumira mbeca buthuku na ati gutengo githiritwe gita ibetete na mbere kuga ati mirandi ire onthe munyethiro akiarireria ni ya urongo ibamenerete kinya jumbe bangi bara bakomugata mbarunga bana munya bakiuga ati batina umakira antu bawandira bethiritwe bakirungamira imbigerwe nkius ni kama no nkigwa gikuoti gitangi gya nkando ne rie mweburira ithairo yumagari sana na kitangi kiu gite na roje buru na wonde witness yo kumenya tangi kiu gite na roje na rire angava nakuga gitangi kiu ikiojuri na igiaki wensetu bare baeja wa contract yu hapa kuringa mpe tukuringa mpe assembly ni ntu bangugira iti amwana inchi ora tugwitira nguge arigu atia kwa wantu betu mantu jau is very hurting kire batyo bare bakumaindi antu mantu ja mwana inchi nawe ngava na munya nethero agita na mbere na ntumiria na rethero akiuga ati atethero akimakua ruled by the majority. The minority pia wako na haki yao ya kupiga kelele, lakini najua standing order asikubali hiyo kelele hapa ndani. na wameambunge eja vingati bamunye bethero bamweterete na kumwoni ati ni bakumugata mbaru na ate bae nawe ige karo kethero kiambira na okiri ndane ambunge eja ya county indi kiagaruka na kugiangasa kasa ikira jumbe mama bakumana ntumeri orongo kuma kengava na munya kire Meru nkiripotera Wero TV kuma mbunge ya county ya Meru mbetako Edwin Gitonga na matageri rwaria ruru Edwin Gitonga roro twakanya kuruka ndingi choka nkethera nkiarakia na Daniel Kyogora oranwe MCA wa Abuthuguji West na itirikia Stephen kwariria kachakachera ithire kiumire rwarin and then ya county na inya kwariria ngoichi thira ikari ruinga bana chawiti na mbere pa county kuweta kuraya